zigiye kubaho neza. Mu bihumbi by'abahagarikiwe izi ngendo hirya no hino ku isi harimo n'abaturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze imyaka isaga 20 mu Rwanda. Abo bose bakomoka mu ntara za Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Abaganire n'Ijwi ry'Amerika bari mu nkambi ya Nyabiheke mu karere ka Gatsibo ahari ahasaga ibihumbi 11 mu birometero hafi 200 uvuye Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bagaragaje umubabaro batewe no gusubika iyi gahunda cyane ko hari abari baramaze ko Perezida Donald Trump ahagaritse ingendo z'impunzi zagombaga kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zimwe mu mpunzi z'abanyekongo zari mu myiteguro yo kugenda zihagaritse imitima nyuma yo kugurisha imitungo zari zifite zizeye kugurisha ibyo bashakashatse ngo byunganire inkunga nto impunzi zisanzwe zihabwa. Mugisha Claude ukomoka muri teritwari ya Masisi atunze umuryango w'abantu 5. Numwe muri bo wari waramaze kugera aho ategerereza indege ndetse yaramaze no gukatisha itike. Batubwira yuko kuri tariki 3 tugomba kuba twuriye indege tugeze ku kibuga cya Amerika. Tariki 5 tukaba twahageze. Bigeze aho biza guhinduka, ariko bihinduka imitungo yose twari dufite cyase utuntu twari dufite twaratugurishije, nta na kimwe dusigaranye kugeza ubu tuvugana. Ko nakazi twari dufite kibiraka twageze nabwo dusanga karabuze kagiyemo abandi. Ubwo muri make nta hantu duhagaze. Gatungo Kaburimbo wari waramaze no gukura abana mu ishuri kuko bari bugende tariki 28 z'ukwezi kwa mbere gushize. Nawe akagenda mu cyumweru gikurikiyeho yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kuri we kongera kwiyubaka habiri kure nk'ukwezi. Ariko twebwe twarimo duca mu nzira zemewe n'amategeko. Kubera izo mpamvu zaradutunguye cyane. Ku rugero nkanje abana banje bari kuzagenda ejo, nanje nkabakurikira mu kindi cyumweru gitaha kuko itariki zacu twese twari tuzizi zo kuzogerayo n'amasaha. Ibyo rero ntibzareka kudutungura no kutubabaza cyane. Mu gutangira kuri ndagiro ninka nyuma ya 0. Urabona iyo wamaze kumara ibyawe gusubira gutekereza nibyo bitekerezo byonyine byo gutekerezaho ndi bukuri ibindi byonyine birantarakasa bikangeza kuri. Nubwo ari amahirwe bose babifuze yo kujya muri Amerika ngo basezerere ubuhunzi n'indi mibereho bita ko ari mibi, imyiteguro no gushaka ibyangombwa byabatwaraga amafaranga impunzi idapfa kubona mu buryo bworoshye kuko babwiye Ijwi ry'Amerika ko ari hejuru ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo bituma hari n'abafata amadeni bazishyura bagezeyo, ari byo biri gutuma benshi babunza imitima bibaza aho bazakura ubwishyu. Urabona kwitegura kwa hano biragoye, bamwe bari bafashe amadeni kugira ngo bakunde babone ibintu bazajyana bya bintu baba bakenera. Ntabwo umuntu aba bifite mu nzu nk'impunzi, ntabwo tuba tubifite kwa kubanza kugenda kujya kushakisha. Ubwo rero benshi bari barafashe amadeni, baragenda mu mashira hamwe, baragenda muri rwiyemeza mirimo kugira ngo babone amafaranga kugira ngo bitegure. Urumva ko byahungabanyije cyane abantu. Buriya hari nk'abantu baba bariyemeje imirimo yo gutanga amafaranga nk'abantu bagiye muri USA hariya. Kenshi abantu bagenda bari mu makredi y'abandi ugafata amafaranga arenze ingano kubera ko ubuzi neza ko uzayabona mu buryo bworoshye. Ubushobozi bw'umunkambi ntabwo abona amafaranga agwagije y'imyiteguro, kandi urimo mpunzi nawe urabona ubuzima uko bw'umunkambi uko babumeze. Abantu barahungabanye. Ubuyobozi bw'impunzi muri iyi nkambi ya Nyabiheke bwabwiye Ijwi ry'Amerika ko buhanganye n'ikibazo cyo guhumuriza abahungabanyijwe n'iki cyemezo. Maniragaba Bosco niwe uhagarariye impunzi. Barahungabanye, ntabwo byabura, hari imitungo yabo, hari abakoraga ama business atandukanye, ariko bakaba barabashije kuyatanga basigira abandi cyangwa se bagurisha, ariko kuri ubu ngubu bakaba wenda babwiwe iriya nkuru yo kuvuga yuko bitagikunze. Urumva ntabwo bareka kubabara. Rwose birababaje, natwe ubwacu nk'abayobozi babahagarariye byaratubabaje cyane. Twababwira yuko bagomba kwihangana bakabyakira, kandi n'ubundi bagakomeza bagatangira kwiyumva yuko bagomba gutangira ubuzima bushasha. Ariko biragoye, ntabwo byoroshe. Ntutekereze yuko tubivuga gutyo kugira ngo ni ikintu cyoroshye, ni ikintu kigoye cyane cyane, kandi kugira ngo ubone ibyo wari ufite ntabwo ari ibintu byoroshye. Ijwi ry'Amerika imaze iminsi igerageza kuvugana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR
ngo yumve icyo rivuga ku isubikwa ry'iyi gahunda ryakunze kwishimira. Gusa HCR ivuga ko kugeza ubu itarategura ijambo rusange kuri iki cyemezo kireba zimwe mu mpunzi ziri hirya no hino ku isi. Ariyo mpamvu ntacyo yatangaza. Nta mibare igaragazwa y'abanyekongo bari mu Rwanda bakomwe mu nkokora n'iki cyemezo cya Perezida Donald Trump wa Amerika. Gusa iyi gahunda yo kujya mu bindi bihugu harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri gihe babaga bayiteze, nubwo ari amahirwe abona umugabo agasiba undi. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yo mu mpera z'umwaka ushize igaragaza ko mu Rwanda habarurwaga impunzi zisaga ibihumbi 130. Izisaga 60% zikomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mpera z'umwaka ushize kandi abasaga ibihumbi 6 bari bamaze kwimurirwa mu bindi bihugu harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fulgence Kizwera, Ijwi ry'Amerika, Inyabiheke mu karere ka Gatsibo.